Ah, himay kami ito'y bomboradyo sir ta agpanawagan kuma sir ta, agdual daw ngamin sir nga mapukpukaw tay kasinsin ni sir nga ni Vince Marcos sir. Nga agbasbasa iso na ti Divine Word College of Lawag sir, second year nursing student, 20 years old. Agtalinaid ijay Barangay 28 sir. Hangga't ta sir madipay nga masarsarakan iso na sir. Idi February 3 sir ti malem alas 5 tinaudi nga panakakita mi kanya na sir. Haan nga nagpakada sir ngem nakita ni lolang ko sir nga nakabado ti nursing uniform sir nga t-shirt. So ti amon lolang ko sir ket mapanagbasa. So haan met nga dinamdamag ni lolang ko sir napapanan na. Tas after met di jayan sir ket rabii awan hamet nga nagaw-awid inggana nga the next day yan sir awan inggana tataha nga nakaaw-awid hampay nga nagaw-awid sir. Actually nagdamdamag kami kadagiti jay gagayem nga asded kanyanan sir ken dagiti classmates na no ammo da ba no antoy ti ayan na ngem ibaga da met sir nga haan da kano met amot ayan na sir tapos isu dapat ti nangibaga sir nga tumulong da kano nga mangsapol wen sir ken tawtawak pa DJ cellphone na sir agriring ngem awan met sumungsumbat sir. So awan talaga pulos idea ni sir no antoy ti ayan. Tinaudi nga pinang-contact ko sir ket idi rabii sir. Tapos taptaserhan ko nga natawagan sir kasi adapi lang napang kami nga eskwela datay sir. Ti naudi nga napan eskwela Divine sir ket idi met lang February 3 sir kasi nakita pa lang dalo lang ko sir nga napanagbasa ti bigat. Tapos nagawid iti aldaw pa lang ijay balay iti family house mi sir. Wen sir damo detoy sir nga agpukaw iso na kasi makitkita met dalo lang kuno kwa sir no adda ba isonan wenno awan ta i-check na met no kwa sir mapan iji kwarto no da ba isonan. Isu nga agtaka da idi ti rabii iti February 3 sir. Hamet pa nga nagaw-awid inggana nga kinabigatan na sir awan pa iso na. Deng agawid ka ka din kasi madandanagan kami ang amin na deng. Da kami nga kapamilyam ken kababagyan. Kasi kami amunon at nagapay ang amin ko. Ang kami nga nakaturturog ang amin. Kasi pagpanunutin da ka ade. Numan adati problema adeng. Mabalin mo nga ibaga kanya. Anda kamet nga ungtan adeng ko. Isu nga agawid ka kuman adeng tapno makapagsasarita tayo no ana ba ti problema. Handa kamet nga ungtan adeng ko. So agawid ka kuman tapno mayat amin ti anan adeng ko tapno mapalagay kami met am amin. Ken no dagiti friends ni Marco no manakit-kita yu isu na ket ana paki-report la ta idtoy Bombo Radyo Lawagen Apo. Thank you.